Morning guys, today we are harvesting our veggies. How long does it take? 3 months, 4 months already. Yeah, something like that. So Manuel is going to start today with the veggies to harvest them. So we have plenty over there. So we have the pak choy starting growing. So this is the most popular in my country. We call kangkung. Manuel is doing harvesting. He's so excited. Look at it. Wow. May modo dami kuda fulangira liba. Koko para ko di koleta. Mesmo raya uma kotok na dunduan, may aproveita kuda. Odo ne ambele aproveita modo sini di kuda halo modo itu ambele han. Também tem raya modo dane. Sinti kata kuda fácil os may beya raya dane aproveita vaso sirne so sarai metal. Liur tiana. Sikuleta ela. Pakcoy balos niya sida buat dia balo na bahela ida na yung ketenta kaleta dito si parte sore niya lai sore niya masira yala terus sa tizora to di tesiret tamba ne perne bele moris fila fali ya dubum bele sa fila fali dubum fom bele sa fali dan abautis sa manang foto moris si moris. So excited, yeah. Pak choy. No, sorry. Sorry ni mas pwede. Ya lumayan. Fair enough. Selera muslaya. Kangkung la barak ma bea me koko de kuda de te vaso tama balu herai oris la dundiak tama pesti mas barak iya ular wang na bea strada tami koko paro de kuda de te vaso dan ini alin manel maka halo koleta ini modo ya ya lumayan masa na ya masih kelihatan ni modo jadi jaro di tesi ini dikin bela saya fali dikin fome bela saya também ne foi a primeira vez a me cuidar kangkung e vaso
fulan hirak diba. Amba hiane ami kuda mas la fos passo ne beni moris manesa ne ona be tilos ne tinggi fos passo como mas foi ma kokot kuda iha be tina ne foi ma kokot kuda ha vaso ma de ami tenta hal to kas tenta tina oya ami si koko peralo fos passo. Ya video ne hala fosai prosesu da kuda nian tambah dane amo saluha tambah momento ne be kuda mo so ansi. Então ami koko de halo video ida wanhirami halo kuleta wanhira ni pronto na ini leva tempo mais ou menos fulan rua tolo sane tolo bal tasalan sane minti tak kuda sa fulan kari saya luar dena Março, Abril não Abril la sala Março ou Abril entre fulan ruane entana mo di coleta de tirane beke boti tongona ini balon musik ya pero di bele saya fali si tambalo e vaso hira keras le bali harai depois a coleta cancun moro dane moro cancun dane am si coleta faltis ya lumayan tabarak mas mais ou menos berhalo modo lorondo ini dari dalam kene orang bisa continua fali ba coleta disnian cancun be coleta masa neon tenta to sai lis lai lis mas balu isin dia na ya seke tadi namarai mas tos to ya betul ayah betul mana mas tos to vamos tento de coleta dan abbiamo am sinti pronto na tambe ya balu am sida bale coleta tabang hari dan beli isin sayonan tambe koko di coleta tambe lis mustarian sanene funan moto tiana be ini tarian sadis ni funan dan di lis ni funan di sida ne ami kera da ni funan mo dan parte sorsori ni hane ya lakero massive pumpkin kirobotnya funa spera kata ke telefon kimus nanyo mana punya tenda de que sai te dice listos ya está traemos todos también tahun rua ida lis ida cancun tenta berarti halo buat nebe ami bele halo mesmo que lavara nebe graças a Deus bele eta no ini resultado jadi saya meminta mi kuda mau kayaknya usang deta salah kalau sekarang mau sini ya di sini proses ini di sini kami kuda fulan hati bang fulan tolo fulan hati bang ala lembra dia ada kuda ne alwat ya
konsisten dari haretan tambah di sebalam sidauk bele koleta tambah sidauk bele tambah ya balon ya setare ya isi sidauk ya dia tang tare ya nih kayaknya dan ini bele kari sorry nih tare di diak tapi dan ini sinti dan ini bele kari terke bosok haretok bosok di haretok isi tambah ya di sebalung laten sudah kari kayaknya sudah kari oh ini sudah kari ini sudah selesai di tidak nih oke tak kafale ride amne di sudah isin dia setare ini jadi sebalu isin dia balu isin dia sudah balu sudah isin dia kok dan itu sih musik lagi koko di halaman sampai kuliah tadi telisi dari rumah nah barang masih kerasa deus baru mana dan kok perlu diapain lah ya lumayan yang setare ya nih ya kangkung ihalis terus ada nama bele kolet telur doi kami sih vale buat sesero nasan tomate sesero kila kirikin kami sih ada produk bele kolet tadi futuro yang nafat ni video dan tambah misal tan video bak koleta santir mai